imyaka 27 Jenoside yakorewe Abatutsi yagaritswe, nukubona hari bamwe biyita abanyapolitike cyane cyane abakorera mu mahanga bataravana isomo kuri aya mateka mabi mvuze mu ncamake, kandi ibyo babitangiye Jenoside ikimara guhagarikwa. Abajenosideri bakimara guhunga igihugu batsinzwe, bibeshye ko bashobora gukoresha politike bagahita bagaruka ku butegetsi, ndetse n'ubwicanyi bakoze ntibabubazwe. Batangiriye ku ishyaka bise RDR, ari naryo ryabanjirije utundi dutsiko twagiye tuvuka twiyita amashyaka, tukagenda tuzima buhoro buhoro, hakaba hari n'utundi tugihanyanyaza ubu ngubu. Ingengabitekerezo ya RDR ntaho itaniye na Jenoside ubwayo. Haba mu nyandiko zayo, haba mu biganiro mbwirwaruhame iryo shyaka ryagiye ritanga, ntabwo bigeze bemera Jenoside yakorewe Abatutsi. Bavugaga ko habayeho ubwicanyi bw'amoko yose, kandi intandaro y'ubwo bwicanyi bakayegeka kuri FPR Inkotanyi, bakavuga ko ariwe hano indege, noneho ubwicanyi bugaterwa n'iyo ndege. Uwo murongo ngenderwaho wa RDR yawutangaje mu nyandiko yasohoye kenshi inshuro zitandukanye yise umurage w'amateka. Ipfobya rya Jenoside yakorewe Abatutsi ririho rikorwa ubu ngubu, rinyuzwa ku mbuga nkoranyambaga, kuri YouTube n'ahandi, no mu banditsi bamwe barimo n'abanyamahanga ba Judireva, Michaela Long n'abandi, tubisanga neza muri ibi bintu RDR yavugaga. Harimo ibiki? Reka nsome uduce twayo ni naho nsoreza. RDR ingingo yatangaga mu icyo yise umurage w'amateka n'inyandiko banditse kenshi bagenda bayivugurura, bavugaga ibi ngibi: urupfu rwa Perezida Habyarimana nabo bari kumwe rwiyongereye ku bundi bwicanyi bwa FPR Inkotanyi, bwatumye abahutu bumva ko bagiye gushirira ku icumu. Umve ko barafata abahutu ko bishe birengera. Amoko yahise asubiranamo, bivuze ko nta Jenoside, amoko yose yaricanye. Intambara ikwira igihugu cyose, bivuze ko bimwe nababwiraga mu kanya ko sindi ku bwabo Kambanda n'abaminisitiri bagiye ahantu hatandukanye, iyo yari intambara, bagiye kubwira abaturage kwica, barabyita intambara. Abahutu biraye mu Batutsi barabica nta guhitamo, ku buryo bavuga ko abantu barenga 500 bishwe. Ubwo Inkotanyi nazo aho zanyuraga zagendaga zitsemba icyitwa umuhutu cyose, nko muri Byumba, Kigali, Kibungo n'ahandi. Amahanga yo yemeje ko mu Rwanda habaye itsembabwoko ry'Abatutsi, ariko akibagirwa ko abahutu nabo bapfuye ari benshi ndetse kurusha Abatutsi. RDR irongera kwamagana itsembabwoko ryakorewe Abatutsi, iramagana ikomeje itsembabwoko ryakorewe Abahutu, kandi iryo tsembabwoko rikaba rigikomeza. RDR yamaganye FPR icuruza itsembabwoko yishakira inyungu zayo bwite, aho guharanira icyagarura ubwiyunge mu Banyarwanda. Twibutse ko FPR yahimbwe n'abana b'Abatutsi bahunze muri 59 bagamije kwisubiza ubutegetsi bambuwe na revolution yabaye uwo mwaka bahunzemo iyobowe n'Abahutu. Muri uko gushaka gufata ubutegetsi, FPR ikaba ifite imigambi yo gutsemba Abahutu ihereye kuba ingenzi, cyane cyane abize, kuko idashobora kubategekana igihugu ngo bayemerere. Uko kurimbura Abahutu bagasigaza bake batize bo kubahingira no kubakoresha imirimo y'uburetwa nka mbere ya 59, binagaragarira cyane ku bantu batahutse, abize bose barishwa. Nahisemo gufata urugero rw'iri shyaka ryashinzwe Jenoside igihagarikwa, mu kubera ku buryo abo banyapolitike bari bafite ingengabitekerezo yakoze Jenoside ubwayo, banayikomeje Jenoside igihagarikwa, ndetse na n'ubu nyuma y'imyaka aba bantu bakaba bakikwibiba mu rubyiruko aho bari hirya no hino. Ntibitangaje rero kubona urubyiruko rumwe na rumwe rwigishwa naba rujya ku mbuga nkoranyambaga rugakwiza ibi binyoma. Murumva ko ibi binyoma duhura nabyo ni gahunda ya politike yashyizweho n'abanyapolitike babi bakoze Jenoside kugira ngo bakomeze ipfobya n'ihakana rya Jenoside yakorewe Abatutsi bateguye. Iyi myumvire yo kugoreka amateka, gupfobya no guhakana Jenoside yakorewe Abatutsi no gukwiza ibinyoma baharabika FPR Inkotanyi yahagaritse Jenoside, ni nabyo tubona ubu ngubu bigatungura bamwe batazi ko ari ikintu kirekire kiri muri gahunda ya Jenoside yakorewe Abatutsi n'ipfobya ryayo. Ni gahunda ndende.
dukomeze gufatanya gushyigikira politike nziza u Rwanda rufite irangajwe imbere na FPR Inkotanyi na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame n'indi mitwe ya politike bafatanyije kubaka igihugu, kuko nibwo buryo bwonyine bwo kurinda urubyiruko rw'u Rwanda kuzagwa mu mutego nk'uwagejeje u Rwanda kuri Jenoside yakorewe Abatutsi. Dukomeze twibuke twiyubaka. Ndabashimiye, murakoze.